ngasi phone ki pase phone sing de gi maru bi I pau sing khong ga saraga manipur top channel gi maike gi myam da thamjagi ahan bada thaudang gi poksi gi phung ba pang tang hana myam da lakhosagi nanau misi gi mari leinana ma ki loinabigi apamba open court ta phongdon khre Jitendro gi bail hearing gi thokre haukiba me ani da sagolban ka laikai digi sana saba arambam nanau misi gi matang na ngasi district and session just Impal West a Gunesur Sarmana Laikidraba Nanaugi Loinabi Aramam Ongbi Teresa Devi Ngasi Court Mahaki Pukning apamba wa Fongdon Cre Nasi Court Awar Matam the Laikidraba Nanaugi Imungi Miyasing Loinana Misi Sigi Matanga Skim Kiba Sigi Representative Sing Amadi Sagolban Kangabam Laikagi Nupi Singa Miad Asida CNA Haiduna Suspend Matung Judicial Custody the Tamniba Sub Inspector Imung manungi maikai digi minister en beren su misi sigi matang na asumba wayat lama purakani haibisi makhoi gi thajabani masina maram oiraga misi sigi matang na asumba wayat lama purak triba phawba maki mapu rebi gi asi waksang lokiroi ki loinana misi sida CNA haiduna pharaba SI Jitendro bu kona nakal ani maki wa tadana tarai na kona bel thadokpi ga no haina so apel tokhi loinana case asigi ayo oiriba SDO Impal West ki PP gi kuthangda SI Jitendro Singagi Biel Atopa Tarik Amada Lepiu Madam Nimisi Sigamari Lainana Symptom Examination of Stress Levels Analysis Yam Darkar Lemasuma Siguma Examination Asigi Facility Manipur Forensic Laboratory gi Science Pangai Delete Madam Sina Expert Singi Opinions Hauzu Power Ayona Ngairibani Madam Sina SI Jitendro gi Biel hearing asi Matam Kra Yaitopiu Haina PP na Ayo amadi victim family ki maikeri ki submission toki adubu SI Jitendro Singa maki council na represent tawdun hearing adu sataki tungda kona maike anima ki submission sing tara patungda makata na hearing jun kunga tereta matam biki loinana laikidraba nanaugi loinabida court asina kariguma maki oiba prosecution asi mateng pangna bu ukil leiraga su engage tawba kona ayaba piraiki Amaramda court hearing satharingai manungda court ki mapana lairibe imung manung amasum JC gi migation na irang hawraktuna court ki loliba thong adu namkhai ge haina tawda yamlaba police thomjilaktuna mop adu court complex ki wangmada tankhai Panba yabde aramam nanau hokiba me anida SI Jitendro amadi maka loinaba police personnel sina pharaba matung phubu saiba herman kibadigi shibani hairaduna SI Jitendro state government me ahumda suspend toki matungna SI Jitendro police na pharaba matung maki mathakta FIR panduna court ta puthoklaba matung judicial custody remand lauduna jail thamduna lakli aduga SI Jitendro na police ki investigation tawba matamda mangna phongdo kibada aramam nanau hokiba me anigi ayukta Kangwam Zeki Singa Kauba Amana Maki Jitendro gi Mamanaba CDO Impal East ki SIK Tej Kumar Singhada case amaga Mari Leinana Phabiyo Hairakpadigi SI Jitendro Masa yauna civil dress ta laktuna laikidraba nanabu phabani haina phongdoki hainisu paus na palakli Atopa huyalan pawda phongkiba paw mana protest marakta Rahul Gandhi pung kya wangpang satakre Congress ki lusingba Rahul Gandhi ningthokaba numita Enforcement Directorate ED officer singna nong sukna wangpong sa tharaba matungda hayang leba popun numita su makhata na makhoi gi mamangda statement pinna pakhangan khre federal agency sigi slot singna national herald pauksi ga mari leinaba money laundering case ga mari leina ma pupung mapan sukna wangpong sa taki hari sairak sida Rahul Gandhi bu EDna wangpong sa tharibadu yaningdaba utuna congress ki makok thongbu lusingba kaya amasung workers singna leba ki mafam kya protest tokre Congress ki hanagi president asibu sawatuna national capital da pangthoki ba party gi setraga ha khongsata sarugya ki ba lusingba kya police na detain tawki makhu gi manungda Rajasthan ki chief minister Ashok Gehlot amasum Rajya Sabha gi MP Singh Malik Azan Kharge Jairam Ramesh amasum Depender Huda yauki party na phongdo ki bida MP Singh P Sitambram amasum KC Venugopal yauna party gi functionary khara Delhi police ki personnel singna tathi tawon tawki Congress ki lusingba Rahul Gandhi bu national herald case ka mari leinana pung ohum wang pong sa tharaba matam khara lunch break lairaba matung na makhata na ED gi officer sina wang pong sa taki lunch break matung na Congress ki lusingba sina hauzik Sir Gangaram Hospital admit tawduna lairiba ma ki mama Sonia Gandhi gi unakhi sourcing gi matung ina wangpong gi ahanba round dabu ED gi officer singna Rahul Gandhi da ma ki access singa masum bank account sing gi maram dangki
ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯁꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯈꯤ꯫ ꯇꯤꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈꯤ꯫ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯃꯔꯛꯇ ꯗꯣꯛꯇꯔ APJ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯀꯂꯥꯝ ꯔꯣꯗꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯔꯌꯥꯕꯔꯟ ꯚꯋꯟꯗ ꯂꯩꯕ EDꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯊꯨꯡꯈꯤ꯫ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯒꯤ ED ऑफिस फाव रैली पांथोनब होटनरीब पार्टी की वर्करसिंगबु थिंगनब पुलिस पर्सनलसिंग मरांग कायना ngakshinki। राहुल नतना कांग्रेस की इंटरिम प्रेसिडेंट ओरिब माकी ममा सोनिया गांधीसु केस अदुमक मरी लैनना ईडीना समन तौरीबनि हायनसु पाउसना फोंदोरकली। अमरोमदना गोल्ड स्मगलिंग केस का CM इमुंगी मियोइसिंग इंटरोगेशन तौगदबनि। सेंट्रल एजेंसी सिंगना गोल्ड स्मगलिंग केस का मरी लैनना केरला की चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन अमसुम माकी इमुंग बुवांग पंगसा थननबा निथोकाबा नुमित BJP की सीनियर लीडर शोभा सुरेंद्रना डिमांड तौखरे। गोल्ड स्मगलिंग केस अदुगी 21 सपना सुरेशना चीफ मिनिस्टर माकी लोइनबी कमला अमसुम मखोइगी मचानुपी बिना क्राइम अदुदा सेने हायना फोंदोखिबा मतुंगदा सरेंद्रना डिमांड तौखिबनि। BJP की लुसिंगबा सिना त्रिशूर BJP की नुपी विंग की प्रोटेस्ट अमा हौदोखि। मदुदा पार्टी असिगी नुपी सिंग अमुबा फिजोल सेतुना सरुक याखि। हौखिबा सयोलदा सपनाना फोंदोखिबा कया अदुना मरम ओइदुना कांग्रेस अमसुम BJP ना विजयनाबु मफम थादोकनबा ताक्सिलदुना लंबीदा प्रोटेस्ट थरकपदगी स्टेट असिगी मौसागी ओइबा पुंसीदा चाउना अकायबा थोखि। CRPC की सेक्शन 164 क्लोज 5 की मखादा सपनाना मसागी मराल याजदुना पीकिबा स्टेटमेंट हाय। विजयन कमला अमसुम बिना करेंसी अमसुम सना स्मगलिंग की थबक सेने सपनाना मजिस्ट्रेट फोंदोखिबा वाफमसिंग असना केस असि कयाम यामना लुबगी हाइबदु उली। अदुना सेंट्रल एजेंसी सिंगना मखोय अहुमबुसु वांग पाउंग तौगदबनी हाइना सुरेंद्रना डिमांड तौखि हाइनसु पाउसना मखातानसु फोंदोरकली। लोसिलापुन तेंदकपा पाउंग तंग म्यामना थमजरमगे प्राइमरी ओजासिंगी रिक्रूटमेंट की मतंगदा CBI बु थिजिन हननबा कोलकाता हाई कोर्ट ना ऑर्डर तौखरे सुहारी। वेस्ट बेंगल गवर्नमेंट मरुओइना एजुकेशन डिपार्टमेंट सैखिंग पीबा अतोपा खोंगथांग अमदा कुमजा 2014 दा वेस्ट बेंगल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन WBBPE ना पांगथोकिबा प्राइमरी ओजासिंग की रिक्रूटमेंट की मतंगदा CBI बु इंक्वायरी सथननबा निंगतोकाबा नुमिता कोलकाता हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच अमन ऑर्डर तौखरे। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की बेंच अदुना प्राइमरी ओजासिंगी फमगिदम कैंडिडेट चनीगा हुंफुगमपन अपॉइंट तौकिबा दुसु खुदक्ता कैंसिल तौननबसु ऑर्डर तौखि। ऑर्डर दु पास तौबदा गंगोपाध्यायना हाइखि मदुदि आइबा एग्जामिनेशन क्वालिफाई तौखिद्रबसु कैंडिडेट चनीगा हुंफुगमपन असि थबक संगी मखोय खरदि एग्जाम असिदा थादबसु यावखि हाइना पाउसना फोंदोरकली। अदो हौजिक ओइनादि म्याम पाउसि मतांग असे लुसिनजरगे अमसुम पाथोकजगिबदा सोइखिबा लानखिबा क्या यावरस म्याम नंगापिगनि अमसुम मतम मतम गे ओइबा मरुओइबि पाउसिंसु म्याम दे लेप लेतन अपडेट पिजरके हाइनसु चैनल सिगी मेकेरिगी म्याम गी फमदा थमजरी एंड थैंक यू।